Pozdrav ljudi! Sa vama je prvo Slenderman i danas igramo Dream League Soccer 2016. Kao što vidite, nama je ovdje piše Game 2, gdje piše Play 0, Game 2 piše. Ja sam prvu utakmicu odigrao, a da nisam snimao, pošto tada treba raditi trening i utakmicu trebamo odigrati, a tad sam se tek zagrio, pa ćemo, evo da vam pokažem tim. Hondu sam izabrao kao kapitena i vidite, to je moj tim, imam tu neke izmjene i možda samo da izmijenim ovog ovdje, pošto je se baš umorio i to bilo tu. Hajde da se vratimo. Danas igramo protiv Huddersfield i može, hajde da krenemo. I naša lopta na početku. Prvo ćemo se dodati, onda ćemo krenuti naglo prema naprijed i zamalo da pogriješim. To se inače često ne dešava. I loše. Nije ispratio skroz do kraja, malo se vrat nazad. Isklejem bi trebao to da mu uzme loptu, ali aut je. Tamo sam igrač, ja mislim da će ovo riješiti. Jebi ga. Nisam dovoljno jako stisnuo za šut. I kako je prošlo. Uzeo sam opet loptu i opet igrač sam u sredini. I zamalo da mu uzmem. I ne znam šta sam sada probao. I hajde, uzmem loptu. Hajde, spline, kako se već zoveš. Evo lopte za Barnes, prvi trik. Nije dobro napravio trik. Zgubio loptu, ali Grimž vaš se vraća za njega u odbranu. I trči opet nazad, vidite kako brzo stiže. Ne da, ovaj će se baš umoran, bit će baš umoran. I evo lopte za Barnesa, ako je on u offside-u, a nije. I uzeo mi loptu, kako mi je pred golom uzme. Kad trebam šutnuti, on meni uzme loptu. I idemo dalje. Onda uzmemo loptu Honda. I poluvrijeme. Idemo dalje. Nema šta da gledamo, idemo samo dalje. Napadni ga. Uzeo sam loptu. A i on je meni uzeo loptu. I ja sam njemu uzeo loptu. I opet sam uzeo loptu. I kakva prilika. Će li biti gola? I kako se može šutno. I ide, zaletio se, ostavio na stranu i to je... Samo da mi se nije povrijedio, dobro nije. I ovo je za Hondu odlična prilika, možda da mi gol, ali ne vjerujem. I odbranio je Lama, to inače se teško daje gol iz ovih slobodnih udaraca.
I ovo je bio offside spline. Spline nije se izvukao na vrijeme. Uzimamo loptu. Hoće li stići ovo? Hoće. Da je Burns. I opet nije šutno na vrijeme, ne znam hoće li. Što je gol ovom Huddersfieldu, pošto je jako slabi. A ne mogu im nikako dati gol. I vidite, opet offside, glupi offside. I Honda, gurni mu, jebote. Izvinjavam se zbog psovanja. Tako, uzmi mu loptu. Bravo, majstore, trči još za njim. Trč za njim, ne znam da... Kako te prođe tako mutavo. Izgleda će ovdje biti 0-0. Pošto ja neću sigurno dati gol. I zamalo da meni dadnu gol. Ali to se neće desiti, ja ću izbiti ono. I samo da ne bude na svijeni kraj. Ne! Bravo, split. Izbit ću ja opet naprijed. I to je full time. Ništa nismo dobili pošto smo odigrali neriješeno. 0-0. 6. smo na TPL. To uopšte nije dobro. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj i doviđenja.